Dobar dan svima, danas sa vama delim jednu posebnu vest, a to je proslava jubileja naše računovodstvene firme Biznis Mundus Tim Kruševac. U poslednjih 10 godina naša firma stekla je ogromno iskustvo i postala pouzdan partner svim našim klijentima. Zahvaljujemo se pre svega našem stručnom timu i njihovoj posvećenosti jer smo uspeli da pružimo vrhunsku uslugu u oblasti računovodstva i finansijskog savjetovanja. Pokazali smo se kao lider na tržištu i stekli poverenje brojnih klijenata. Naša firma izrasla je u pravu porodicu, a mi želimo da i vi postanete deo te porodice. Prvih 10 klijenata koji nam se jave u toku ove nedelje dobit će poseban poklon. Požurite, iskoristite ovu jedinstvenu priliku. Hvala vam što ste danas bili sa nama. Ostaje mi da vas pozovem da lajkujete ovaj video, podelite ga sa prijateljima i zapratite naš kanal za još korisnih informacija i saveta. Slobodno nas kontaktirate u vezi vaših knjigovodstvenih potreba. Vidimo se. Pozdrav!